Так, туғандар, ассаламу алейкум жамаат, ассаламу алейкум, құрметті достар. Жалпы біздің жылқы сүйүүчүлөр, саяпкер болғандар, Арғымақ каналыбыздың катталуучулары, туғандар. Ноокаттан сүйлөймүн, буюрса Ноокаттын азыркы учурда мен центрине турам, ушу центрине жакын жерде жайгашкан. Эски Горький мектебинин үстүндө, буюрса мына ошол Макбузулла деген биздин палван агабыздын мына ушундай өспүрүм айтымында сатууга чыгып аткан экен. Анан буга кошо дагы бир буюрса жакшы бир ат дагы чыгат экен. Эки буюрса мына ушул ат чыгат. Мына ушул өспүрүм менен бир ат. Эми бунун мен азыр сиздерге толук маалыматын алып берейин. Азыркы туугандар, жылкы сүйүүчүлөр, мен айтамын, бир классты басып коюңуздар. Макбузулла ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы ака. Келдик, işleriniz жакшыбы? Аллага шүкүр, рахмат. Жакыныраак сүйлөйсүң бизге. Так, бул өспүрүм экен, а? Şu өспүрүм 1 жашар, Кудай кааласа. Бул 1 жаш. 1 жашар, ооба. Буга кошо дагы бир ат чыгат, а? Bir uлагы гарантия, Кудай кааласа 100% отумуз бар, Карабай. Ошону ham чыгарамыз. Аны дагы буюрса чыгарабыз. Жакшы. Эми бул биринчи мына ушу өспүрүмдөн баштайбыз, а? Бул 1 жаш. 1 жаш. 1 жаш, ооба. Каны кандай эми мунун породасы? Аны атасы Европа, энасы Россия деген. Энеси Россия, орус. Ооба. Атасы Европа. Жакшы. Бирок документи жок. Документи жок. Эми туурусун айтыш керек, документи жок. Туура айтасыз. Так, буну палван боюн өлчөдүңүзбү? Жок, боюн өлчөдү азо. Азо, а? Ооба. Энди нуктаны эмди салды көздөр. Ноктаны, ноктаны эми салыптыр. Жаныбар. Барака бир палван Жүргүз. кичине жетелечи, а? Этият Жүргүз. сүйрөп кетпеңиз. Айттым, а, палван. Поз! Болду, мына. Секен келатат. Буну жетелейсем. Этият бол. Азыр кармап туруп, буюрса дагы сиздерге маалыматын жакшылап беребиз. Жаныбар, манакей, туугандар. Бул буюрса өспүрүм менен бир басыгын көрөсүздөр. Бул азо экен да, жаныбар. Азо. Корсапога күрүштүргөн. Жакшы. Болду. Ушундай. Мен арт жактарын бир тартып алайын, ушундай кармап туруп. Так. Жаныбар. Мынакей. Мана, өзүм кармайын бул жаш. Өзүңүз кармаңыз. Эми сиз чоң адам элеңиз да? Ооба, чоң адам. Так. Пут колдор таза, а? Таза, хамы дефект жок. Хамы таза. Жок. Көрөйүн. Болду. Тартарың. Эми болжол менен канча чыгат бою? Полбан? Бою өлчөмөдүк. Өлчөбөдүңүз ба? Өлчөмөдүк. Бирок майда өлчөбөн корамыз. Тишини бир кандай кыласыз? Көрсөтүп коесузбу? Ушап. Бир көрсөтүп коюңуз, а? Мына. Көрүүчүлөргө бир көрсөтүп коелу. Mana shu. Mana bu tishlari ko'rsa 5-tishlari endi chiqib o'tadi mana. Болду, түшүнүктүү. Mana ko'rsatib bering. Болду, түшүнүктүү. Так. Энеси орус, атасы Польша. Ооба. Жакшы. Жептиштери эртинде көрүнүп турат, туугандар. Буга кайманат койдуңузбу? Кайманоты приз деп коюп коюч. Кандай? Приз. Жакшы, приз. Приздин туугандар мына көрүп атасыздар. Узун ушундай кашкасы бар экен. Так, эми буюрса эми келечеги барак, а? Келечеги Кудай кааласа жакшы. Жакшы, а? Энчи кылабан деген адамга жакшы келечек. Бул эми кайсы убактан бери колуңузда? Биз ойганыбызга 2 айдан ашты. 2 айдан ашты, жакшы. Так, эми баасына токтолайлы, полбан. Баасы жакшына коёман. 300 миң озмоз жолу бар. 300 миң жолуна бар. Соодасы болот, а? Соодасы болот. Жакшы, болду. Буларга эми сап барабыз. Болду, түшүнүктүү. Полбан, дагы бир кичине сиз эми жетелебеңизчи эми. Аяк жагын көрсөтүп коюңузчу. Айда. Болду, мына. Туугандар. Болду, ана. Жаныбар. Болду. Так. Болду, эми буюрса, баа сиз айткан атты да көрсөтөлү, а? Туугандар, бул өспүрүм кимге кызык болсо, мен байланыш номерлерди калтырамын, соодалашып көрөсүздөр. Жаныбар. Машалла, туугандар. Ылдый жак айдай бересиң, манакей. Буюрса, жана айткан аты дагы манакей минип чыкты. Макбузулла ака, полбан. Полбан, бер айдаң эми. Мына шу жерге мына күнгө ушундай токтотуңчу. Жаныбар. Ушундай.
Ай машалла, машалла. Так, туғандар, мынаке бұйырса палбан атты алып шықты. Эми сіздерге жақсылап таныштырабыз. Азыр анан бұйырса улағы ишеништүү дейт. Улакка кызыккандар алып калыңыздар, буюрса чамдаңыздар, ишенимдүү түрдө айтып атат. Эми палбан, аты тааныштырың, канча жашта? От 6 жаш болду. 6 жаш болду. Ооба. Жакшы жаныбар. Бунун кайман аты кандай эми? Кайман аты Рембо. Рембо. Ооба. Рембо. Рембо 6 жашта дең. 6 Бул жаш. Рембонун түйү каякта эми? Каяктан алып келгенсиз? Өзгөндөн алып келгенбиз. Өзгөндөн алып келгенсиз. Ооба, бир акамдан алып келгенбиz Айштандан. Эки акасын алып келип, бир şu kışta o'ta qishda maso endi bir 2-3 cho'ng uloqlarga ham borib sotib ko'rdik. Ulaqqa qanday kirdi? O'shani ayting. Xudo xolasa garantiyali. Ulaqqa ishonishdimi? Ova, 100% garantiya beramiz. Ko'p uloqqa jaraydi. Aha. Nibo uloqqa jaraydi, xudo xolasa. Janob, bu toqa yo'q, shunday chapchinatqa bunimiz, Taqasi yo'q. Taqa borday jur'at o'zi ham yerda ishlab jur'at. Aha. Janob, bu endi mana жерде bir qashqasi var ekan, ha, polvon, ha? Ova, qashqasi bor kichkina. Janob. Buni taqalasa dag'ı ochilg'iday bu, ha? Hozir qarasangiz, taqa yo'q, shunday chapchinib o'tadi. Qo'l bo'shavay taqalari bor. Aha. Uloqdan boshqa dag'ı nesi var ekan, polvon? Ayg'iri bor. Ayg'iri bor. Yuri. Narx cheka menen juravering, childiylat, va bir bosqindan ko'raylik-chi. Sekinroq bosiradi faqirman. Ayg'iri dag'ı bor dedingiz, ha? Бұл өзіңіз жас чоң адам білеңіз, бұл ат емі бойы қанша шығады бойы? Бойы бірі 64. 1.64. 60 плюс, да? Жануар, 60 плюс. Рембо дедіңіз, а? Ова, Рембо. Рембо. Рембоны туғандар бұйырса, полвон ұлағы ішенішті доғда тайғыры дағы бар екен. Шындай тұрыңыз. Озы қандай, жұмшақ әлі? Озы жұмшақ. Жұмшақ, а? Ова. Рембо. Шындай тоқтатың, манака туғандар. Атты жақшылап байқайсыздар. Бұйырса Рембо, мұнашыл менің палуан ағамда тұрады. Так, емі, қаншаға бағалайыз, палуан? Бағасы 400 мың. 400 мың сом. Содасы болады, а? Ова, азмас түш береміз. Азмас түш бересіз. Bizden böyle katta pullarga berib oldik bu vaqt. Aha. Ana endi kichkina yaxshilik ish bo'lib o'tib, shunga sotib o'tdim. Tushunibdi. Bo'ldi. Жануар, мына. Bularni hozir qushirda qanday minib yotadi? Hozir minilgan yo'q, yotadi uyda. Uyda turadi. Aha, tushunibdi. Так, туғандар, номерлерді қалтырабыз, бұйырса жазып байланышасыздар. Мына Рембоны көріп қойыңыздар. Bu best mına taqasız emi kişine burosu qanday qilamiz? Ko'rsatmaylar qo'yaylik. Hem qiynab qoldik. Bo'ldi. Polvon. Ko'p qiynaysiz ham otdi. Bo'ldi. Janvar. Taqasi. Bo'ldi, polvon. Ko'p qiynaysiz ham. Hem taqa yo'q ekanda. Otqa buyursa javob, ha, polvon? Ova, garantiyasi. Aha. Bo'ldi. Туғандар байланышабыз, бұйырса бұл шығарылышты қолдап қойыңыздар, жылқы сүйүүчүлөр үшін бұйырса жақсы шығарылыш болды деп ойлаймын. Болды, содаңызды берсін.